Glogaksingat ki moulash nga the interest kal bat kan we go ki belsinge kil doing Friday awi kot nisingal mi gos pange tagalasha tagaga din we go ay tayle ki mulututa alule braile bagat fashna metki matashki pagostingan meluti misingan pa Pahngyak na ki Muhtahllacna aski si Thessalonian saptahakos ki belsinge angan si skon nga ingain kasikat kat fashna metki matashki kaksingat ki moulash kadin gain daka sülpe sisin cheke mulututa on so gonge ingestat kan ilasang kan share live cast lasr Gamalam jingat ki moulak gamollash kewa anaging akalemian kadata ka entran kun naki mulutuchi mashne Thessalonica si Thessalonica sapta akos ingan daka ay tayleke metiki kate fashnamet tagani siakta tagani lasha fashnamet at kulamalam jingat papa ke makom civil pe sina sishkilensinge in the kaskatyak kadin ka in the kasisin chicken gaslom in the kapray na shum bla experience lom ke presence lom ke molasha kat kulala kum katlash yoklena kalang pakoten lom na shish kum civil da si chance silash kadin the ka na yeton in kain dutut ke gaslom in kain the ka orek makin gaslom lotela ke in kashakat ke moching pela pange alena yok kavfu alena yok mi fosma daka da gaslom daka in gan trey na sish masima pa ishwas kadin vashke prailasha kadin fakkulolash hawigat lagewa nakmanas na sish ke makluklash civil beawi in sish ke pa ishwaslom kat pray na shum kumin nakmanas continue in kashakat ke metlash pe mama singe kat pray ke los metlash mam daina shula metlash mam da ben kapur nakmanas ta sish kashakat papa yok pe enenalash kumin kani kestam dan insien met kollash dawa kirin kai siseu ki kai seu oye pe lavin met makol government missing kat lila kat pafalan ke loiselik pelma government shutdown orela elia na kinanaklan mo ita ki pelsingi kakat kewa panagat pray na siyong kumikain nakmanas kasha met kollasha elosin kain akilin lapan devastation ka elia may sikyak ki katasigalig msingi at nushe siyong kun naknas kasha kat in kain kalimbeki masikyakingi kadin kain arlena kain kashas fotoduna rum dikina meta naknas kasha pe matan fel saye makatita ki masikyak fin fel msingi inte mana nayematan meta maash misle rekle akadinitala konayak na pa misle pa darak to ma samasak lomak kalimila yurun wan si fan na dem Jesus Christ kat kay nganak misle pa singi
Panangat prana simgat papa in kashakat. Awi mutanin chies na kimao sios paelom. Malutu chenge kat ngasesum. Kominkain akkalembie. Isungyen kat kalmio in kashakat ke moul lasr. Moulin lalal fungisi magat awi in mastos na yurum. Kulo alakam katlash. Kulo ke win kulo si fanantum Jesus Christ siom zapayama. Indaga mi siya kashpen makluk lasr. Katlal fungila pay. Jesus elwen kulo si fanantum. Daga mi siya tukun len tolel moulyak. Katang la fela. Katang la makluk na kewa. Kia shikarak sina sesmeta. Kadin kain. Shikak shaksing la fresh tukun wen natum. Ken wen natum Jesus Christ katlal fungike. Amen. Ay, klamalam singkat ke kat kain taka sida fresh namit ke makatintang na kaya. Si Fea pasimlangan. Pahngyak na ke Muhtahllacna. Si Thessalonian sapta akos pa maluto tayo ke. Muhtahllacna Leum sa aking mawawayak back na sikme may tewa mo na kadugin may kayo kewa bayina kadil mo na kewa Muhtahllacna gitu Ako na itinganan ko maingigiwa Ako dodoye na sinliplo Inuwas lang masaplak na sinlim Sa aking lang mawawayak back na Maliye May tewa mo na kadugin may kayo kewa Bayina kadil mo na kewa Inuwas lang masaplak na sinlim Sa aking lang mawawayak back na Maliye May tewa mo na kadugin may kayo kewa Bayina kadil mo na kewa Klamalam singkat ke moulash. Kaksakin ke kat kain mano si bidbatuani ke lansinge. Anaging akkalembie. Panagi pray laga akkalembie kadin kain taka sudbe lututkin gasan kat kilan misinge. Pahngyak na ke Muhtahllacna singe. Taka misinge ke lara singe lalpol nge Thessalonica. Si Thessalonica sapta akos pa malutut singe taka lutigat kaya. Background risik ke puk singe lara si lal nge akkalembie kla Leum lekel mata finan koren na yaklam mal tolu tukun misilan Christ pa akkalembie mo simle puk singe. Nakata historical background ke Church Thessalonica nge pa taka na sikkum ke me Bible nata siya taka ke urek ma singalit kos inkain usina seskat inkain diila me akkalembie ke urek ma singalit kos inkain kaskat peke na fakla inen Thessalonica Paul Silas var Shasla Amphipolis Apollonia etakana Thessalonica
yen ma si wen lol ngok si we. Yun na kilarapel na kiwa Paul sumna iwen lol ngok. Ekelin siapat tolu el samsam na sin moeta. Erit kikasin masla. Yakata yakasinge yakpaila Christ el ene na inkayo esvil moul yakligimisya. Paul el fak Jesus se mga fakek na siwos kainge el pa Christ. Katasi lo sa lalfongi ulayang Paul e Silas. Oyepe kata matayan maitayak finanbwe pas piamat Greek siya alo na singat. Tasakta Matthew elos sok selos. Orani kata matusong din ma 4-4 waling ganeka. Orela si uinorek lokalok. Usenge ak fosyak madin city on a phone. Utyak na lom sil chesan. Insokol Paul Silas usyal dala na yurin meta. Darakta kilos tiya konal dala ek kilos mekanal la chesan. Katapi ang metlalal fungin na yemutan metfalad in city o woya ke fak. Mweding yerek fos yen na kewa. Inge kilos takapi na in city sesr. Chesan el solal dalak na in lom sila. Elos na kewa ka na usmasaplad toko siya flat. Fak mo aspesi na toko siya 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 nil pa Jesus. Kiyon mo ito oyepe mo itfaletlan city along kasingi elos arala na wonak ke. Mo itfaletlan city asap na chesan mo itlalalfong iwialain moli lapan manima akwa ki inaksyo sielos na fulfulelos. Na pangagata oyein kayak maitakang na sielos stakluk. Mataka na inusi kata background ki leta singi Thessalonica vakat fast namit. Napakalimik la i-preach in the synagogue of the Jews. Paita ka samsam kunyak nagi sapta si luo ka fas si luo nga si sakluk. Kema iluti nga it preach basic truths. Palakalimila Christ had to suffer and die. Christ il eninanalen kain kayo misya. Na el enina Elan si filbe moulyak. Na pafakla Jesus siya Paul il preach kaya pa Christ. Na panga ridiakalim ki me apostolo siya nga mo. Akata ya kasing akpay la Christ il eninain kayo. Si fil moulyak liki misla. Pa Paul il fak Jesus siya mga fak na siwos kaya el pa Christ. Akum kwenta ka insulpe na lekseni akas maganyekat. Men pel singe Paul ke second journey sila nge pafak nge. Silas sidal mo Silvanus tamote. Tikundel lutifinen Thessalonica edal sige dalin somlikian bue. Dikian Thessalonica. Na somna paraya singa patelta lutiwe ameta ana na in fact check el dalgi madalutia. Na pata ka inakalimi na sisla central message chima eloseta ka indutinga pata ka ke Thessalonica limekos na tadaka shuman ke Thessalonica limekos fwas sakluk pasungol tolu singe pakkalimi yakta sesma katsia esi miste na sies
Elan akmutalye, kowos, in nukewa, karinganang lowos, ngunuwos, monuwos. Then wangin, Muhtahllacna ke sikme Leum Jesus Christ. Pahngyak central message ma papenako sticky screenan ngan. Daga in akaliminasyesh la aspang sinaki moul Muhtahllacna si. Naki ikasta silak ngaki akalimila samsamin anain takos samsam si takana si kumkadin kain siki ngatang di oyesi. Na oyesi pa masima katfin si vena orela na ekapin orela na si kumkafo fusi ko kalmeyan pa masi si katorela nga kumekapin na hindi kangkan la falki katipena na panang aro takana si kumkadin liela example ke masi nga fak ngepa fin pa kum sistapelloisi na siap mawiklam nga luo ke yesi na kum si cells kum da kapri ne me tako kum connected na kum ketalala kapur ngan nat ngan liki cells ko ngan na mame sumra pa kum tak sum talla na melili ala kafufu kum in kapri nat nge na kum si pam tatalla pange oyen masira nga ko me finta ko din sam kun nake ma sam kun yakki week singa ta ka tutut kune nake sokas ka ecclesiastes ka tama makatorela nge ka maupe ka torela nge e falki ka tipena nara nga ko fin lila fin ba siya zugungan nga ko kapri ka si fukungan ke na nga akmutalye tukka din kan talala ka si fukungan. It's gonna take time. Nga kumintalala me kapur nga ka fukungan liki siya sugungan infolokle oena meta. Nara si mga kumkain diela el siya kulukla na el orek maganinda ka kanausta si siya uo. Pangata ka samsam kun na ke sexual sins yung sexual immorality singe. Namayan pange masima sima malutut singe takan samsam kun nasikum ka din ngatang liya. Fella si mga kumaskenge il sex saturated. Kalmian sex saturated singan pa len na kewa ngakum kan ngatang liya. Ngakum kan ngatang liya advertisement kamamata ka anya matash nge ka nuk pena lashma design ya kinge in kenek na pas surakle culture si lash nge mutawek ngetang di ma nake oyasima el usina sish na naksima kan kolkatle nake sexual lust narakatin na kan dakloang nake culture singe nake mama taka na yematash in kan taka indang kanausla aqua ko kaklan si siyaw na mayan kat papelala na ki talik na talayin matamis na si siyaw na kinakalim yun na ki elja kulukle na nagel setan elala si kilan da ka orek magin kain oya na kiwan lang akong fosya sima masikyak ngakom kain linge pa nakipit siya kuluk nge nakipit si man ke magazine nge. Financing nga matawi nge. Tawas samsam na Yorkshire lagi ensi nge pang Green River. Na ensi nge taliksi ilman din siya una itayak kaya alusi. Na ilmat ang witalik mukul siya na kawak siya lalki tukun lutut nge. Na lensi nge datala nakipackyard lan siya nge en sisin siya nge kawak sila nge tana eliak kan magazine si na magazine si ngen nge tang li na anain
Pitche ke policeman jakpan kya mo anan dia eliak en golf eliak matayan ma nukla den awo na el curiosity lala make mwatuwos lala el matawa kloang na ke na loang na ke na el perek na fashi kawak silal nge na fashi kawak silal nge ne electric tit na ke masing na fashion som lutut ke law finance spoken lutut ching ba mang Gonzaga University at tayak ke masap finan Washington and ching am tawing ka state ching na som mission pe el pasifin student organization and the long na fashion elalak shasta ke masap o mail ta liek ke la school nge sang na naksilal lewrek magan samatlal ke masap na le kiepo sang kiepo talik mutan na lorela o yashite onga yashita talik mutan na mo el te taka auliak ke ka academy mange orekle documentation nge ke utak ta nge court nge academy akla te pangan talik sinama shaflayen masing shrim na ine loro pasle betma kono yak ta na elunie ka kaprie ke me wetchi Green River nge kata moul na kata lausete kapirela lang silalan menenching am dawe nge met katmata me Seattle met diging ata na ken nge na fin kata kasas na ken aswap michian nge met asamram ke 80s pa nge atar ke 2025 missing na ngat ka nu show la ka yame downtown yele siskenen SeaTac airport chima en naksok siya nge when talik matan nge kaywa tak de nuknukin prostitute tu la sisken geneka nakachange talik nadash nge hindi man talik matan ba nadash nge dahil talik luo nadash mata nga sham kun na ke scenery nge belchi komya me komdekain alangat netwo when pangayan ma katamay tayo me shaka talik matan nge usda orek makuluk na seloso na mugul siya mga sham kaya nge fashion ne shaflay lot na pangay kataman taro kaya mataka ke $50 billion industry siya ke pornography nge dahil connect la sex sales and a lot of people are buying na parallel si mga kiusi nge pa ke pellal pol papenel da ko te si mal sham kun nge elmo prostitution on the street mga sham ke kano yesing afak nge aspe prostitution ke temple Palvakla, if you want sex in Thessalonica, alefushesh in Sikya. Musenge askalin website orekle mana na ke bange. Banga faka $1 billion industry si bange. Na ingalam na si kumla mana kewa ma Sikya ga, there comes a price with it. There always is a price to pay. Nara kinga sham kun na ke nature ke sexual sins inge specifically sham na ke ipot pornography inge siye pange ma sexual immorality pa kanaw slamat cleanse up misinge nara masinge ka defin nga tang di na kimta wa kiye but folok le pena ne ki karen na viden ke futle eto mifliki anwe na ke lepe Lucifer sita fa sin bufe na laliki in ka shao na delta ka te kapashang na silo siya nara orela Leum kung vinli ma description ma reklage Leum kung somne ke Genesis on gosh but kufon gosh leo ke pao ka niye fallet algor fital gosh yak na leo are yak sige madal tal nge pangay siya sign akkalimine ke
sexual immorality lalos. Nara enzima pole le to kan sam kia pa. Wait mapatat chang na kia, kat mapatat chang na kia. In pel si masikyak mangya. Instant gratification siya ke flesh nga asikyak. Ta enzima katin ngatang dia pa. Makuluk siya to nga as a way of coming back to Hida's heart. Na pel si to ka Hida's heart ay to ka ti leksin na tangati. Leksin na tangati mayen katingin na kan ngatang dila asma na safal si katorela. Now Paul knew what sexual sin would destroy lives, ruin testimony of those young believer. Na pa fact la in oena ki coach ma coach talik na ki basketball ka yakyu ka anasiye kanin sports. Kadin rek pagin philosophy hilalos nge. Na man ke ka talik shidel nge coach tala as defense as offense, as offense as defense. Na in fact la si mga kumkanara pa isam la best defense is often a good offense. Na pa in fact la nga kung finake shoot nga kumin katang la na ki victory over sexual sin na nga kumin kain we need to go back to the fundamentals. Na pagka fundamentals silvak nga personal walk lakom, fascist lakom, akademi kalem lasha sinkat. Manil fakla, makuluk matakake molin ko shosing el takata elakulukela moul lakom, naki molin kalan sap lakom. Eta sa fall naki moul sima Pahngyak na keng. Moul Muhtahllacna sing. Na pasi Israel ta akademi ke scripture la ki fact la na sin matroma ke rom sapta singa lowos sima ashmolin kalan sap sin na singat. Moul Muhtahllacna si nas si. Mga akademi fa na nang elusi oye sima etipenikat le. Ewra lagat ngataligikat. Nara fact sila ngi pa nga kumin palang kimaingi batlili alala kispen pa koten la laplan kat na sies nga kefesius kusin es kumyang si pena na sinkat oe na si may kisya moul matal mayakin si oyal paingi oyan alupay mafal ko sinaro na kumfinget ang sikili na kifaksilal nga kumeli pakotin lal. Kumeli pangsing matakang kisipin pakotin na laplan kat na sis. Napal fact nga kefe siwos na pangsingan nanta ka naki sacrificing ako minorela. Nga kefe siwos. Kusin es ko asifena na sinkat oe na si may kisya moul. Isam ke may kisya furr ka, may kisya nakalemi first fruit mamang tang singat ka na sikom. La kikat sam kikat taka in kalansa pakata na ki pakat na fak mo alu na sil kaksya kanal keon kanino yang nara nga kuminli gift of grace mercy silal naki takotun na laplan kat na siya. Nakingakumdan ka naki instant gratification siya na norela na sila manos naki sexual sin siya nga katintawak non ka fascist sila sa sinkat mo. Is it worth it? Is it worth violating the will of God? Napahal mo, siyempre kung naki willingness to surrender
completely to Him. Na kinga kong willingly surrender completely to Him na sila, nakatngat la liene ke final moria, ke pang Ephraim. Siya anang ako, inkasya ka ng daliksinato. Naliki na nga ako min kasya ka na daliksinatik ko, mingi na pang siya ka na sikom. Can we do that? Can we do that? When kinga akong patatyang naki malan ikwaya singe pa patatyang ba naki mulin ko singe. Every act of sin and disobedience can ultimately be traced back to your unwillingness to surrender to God by obeying His word. Kainin oyen na kewa mga kong orela makuluksi. Akademi siya ako stenlasyo. Na mangan kain, leksyon na akademi lang, nga kumtena, ta kain orela. Nga kumin orela, ay nakiakademi, kipasin eh. Kimaingi matlili alala. Kirben pakoten lalaplan kat na siyes, nga kefisius. Kusin kowos si vena na sin kat, o na si makisya moul, matal, mayakin si uyal. Paingi o yan alupay mafal ko sinara na falok na naki onso kolal papa mata sita mastevan sikme papa asusima kumpa konten na sik ukat kalena pangalapan pakoten lang kat papa na sikuma nakemo lakoma wangin medeta nga ito na pa'y katpapail, pakotin na pa'y na sikmen, mama sumanyak nga kapatatyang na phone na nake. Nakanaus la, anan frek many lalalfong ila ko. Na ingan kang gikastan kat, la, nakisin disobedience masyamram ganyak nga. La fact la, it is my unwillingness to surrender. Na singkat pa ba ukoy makasalafa ko. Narata ko pang nga nga ni kesta ke ipsinga in akalemila. Pangayan si mataka na sikum nga kuminan ka kaya. Naraki nga taka fact kaya nga ngate matan si nga someone maluti si mataka na siya nga man nga orela mo. Ngangeteng naging andi nagi takotin lang kata. Naingin nagi el akademia. Naingin na iplakya ba ngayon daga sikil loheng na may kasla la akademia. Namin nga kong fingeteng di kinataga shaman nagi asmet luma masya siyevin pakpak. Siyevin yot. Mayen en si mata kage nga kumin kain finpa masay anchor or house anchor to a stone foundation na nga kum ngaitang beliyela finpa en singan an ki en si ma te kain masala masasingan ta kaslan ga ta nga kum finlotoy lake il ta kain masay lalal fungilak koma Asma taga tesi, saka fungulkat. Na nga ko me crumble, kaka ko me urereyak, collapse, kamema. Nara ensima, nga ko me taga nagyakadaliyak na, when the Thessalonians welcome God's word, kipel si mamay Thessalonica nga, inga niniskaslan kata, na mo ingin na masyayak pailang lalosa. Mayen, anak ingat ka, kalami ke bukla ni pruwe. Nga kong eninayin tufin pailang lan Jesus Christ. Kat masyak pailang lan Jesus Christ. Man el falat lagi libufen nga. El falat lagi Moses. El falat lagi matpala.
El pa wen kulo si fan na natin ka. Shakel mo kay fan na. Pakinaknas na siya lagom. Nara, nga kung hindi magastan ka dakkalemye. Kasi Thessalonian saptalo, fasingal dolo fakla, ospesisipe, mapanan ka din sang kulo na sinkat, pel na kewa. Kikat ta fakek, kastan kat na siwos, kosta purungo ace. Tiwana kastan meta, kastan pa sinkat me. Dakate lorek ma, in kowos sila lalfungi. Nang ako mingetang liit na kita na, and the cornerstone of this foundation was their commitment to and relationship with Jesus Christ. Napakalam niya kay Paul from the sin met Koren na. Kay siya Koren saptal tolu. Pasingal sila nga. Wangin siya be pailang kain akwagi siyayan makadilaki tari. But Jesus Christ. Paul ilitala ngakum kan katangla. Masi mga sangkes na ramramlasya. Kat kan katangla makuluk matakaki sexual sins yung na oya singan pael mo if they continue to build on this foundation. Wangan sipe pailang kain ako gisayan makadilaki atari. Pailang singan pa Jesus Christ. Naraking ako masafin pailang singan Taka na sikom la. Building on this foundation, however, would not come by trying harder. At the sikye king akom taka sangkay yesud bersikea. Na isam masing Fin kum fak mo try kum sikishin na pangan. Fin kum fak mo kumerela. There's a difference. Stuck look on mute. Kasi kung sugungan na wala masing ikot
Ay, lumalap. Again, aurela, sharing sila ngan metigat fast na meta. An bain kowos na kewa, kowos mat fanautyagan, kowos mawigya kim taweka. Naknaswi break kimalutut si mga tagandavang si malutut ma aleksinina loeng na kela. Pangagatalang si pakotunan kat na sika. Nara kita ka shafla sila mitigi on sa kuha nga sam ke cornerstone. Cornerstone of this foundation ma sam kunya ke Paul il sam na sin met kore na it pape na pay lang si mga kuminan tufe. Nara fakla ingena ke sam na sin met Thessalonica ngai. Wangin siya pay lang kay nakukisan makadilakitari pa Jesus Christ. Na pasi sa nga fakla kumfine sumdutut ki lada silal lada sige iprung panganan si may akalim na pa superiority sila Jesus Christ. El falat liki ay na si met pala mas mo niya kipa pa lang Moses el falat tagal Ephraim Elijah ma takana si kum nga kuminitala para akalimiyakle el Pahngyak epay moul. El mo kay fan na pamilya moul yak. Pangan pay lang si ngakom na ngakom in tufe. Building on this foundation na naging afaka would not come by trying harder. Convince kaya kumin di kia pins ko ngayon foko. Try in shakaek kumapaten na shakaek. If you try. Convince do it kumapel si fan na iya. Nara kipanasim na pola lang ko siya tatari may luti katsot na siwos ki Leum Jesus. Now apparently mange el samsam kuntari na sielos ke. So what is going on here? Paul is just reminds them of the specific biblical comments that he had taught them while he was with them. Again as yulpe akonyela. Mesi masikyak ki pelsi matalik din kat nge matawak paikten uchak na ifelinoleanga. Moses el shulpe na takka ak sasayi akonyi masapa makadil sang na sila. El finet de uchak na ifelinoleanga. Nara nga kumindi yokshipen principles yung pameo. In kalwani na kalwani, ma-fin na talik nata siya ito, may langkata long dari, to tronomy kalwani. Nara kingakom taka, when we teach biblical truth, kat the fact makayena, mapepala fact. We must not only tell people what the Bible says, but you must also show them where in the Bible that truth is found. Pangasi sa wala lakum singye. Alek kya nga kumva faklamasi na aso yeke paepal. Fin pa fakisen riskule mo. Kometa mo chermayael yekas mo tawa kara palalala. Na kumkan som kukuli the fact mo yesing a lit kosten ke longo. Point si makalimia ko, me pepala kalimia. Even fact yak mo el Pahngyak kil forsa na merik. Pia, en si mga kumiin na ka na kaya, pel na kayo as anikli siya, aniknila siya. Na nga kuminan sum na kayo mapepala fact. We often fail when we are supposed to find the truth or show the truth. Naraki fail si makat ngeteng ligi shut down ng government nang akakay no rek nge. Kat teorela maanye matash nge akat elya ke mutan fel siya. Musingi anagos nge.
Republican, Democrat nge eldal players anapana. Taka orik mga social media kadin wala loske ma Democrat shutdown government, Republican shutdown government. Eldal lamin nesi papas yamin talika pa foseko. Ngakom is catalyzed in government singe. Na may mga pamdawak sa payak nge. Efin a shutdown government na convenas ke snap ingena supplemental nutritional programs yema orekle kapen na kominte iske malam fascia ast len si delrela na paneng Milo sa mga wikom ke White House ngi kung na lang kasingik compact impact ikatbe nara convenient la li na ke olela lan met taka orek maganen siya na ke Second World War kan mange kat nan ka mo ka tufin mangen met pa rela olela nge papa na sikya ke vesem nge around gentleman agreement around Preston nge na sikyak and goshae fela nge world is falling apart na nagadin Nixon nge tangi nakatikan Sherlock kadinan sumnog yung makastan kata akademia na ingi na challenge si pataka na jikum nge katmet tutiya pangayan si ma iconic moment lak kumbange katmet tuti ki kastan kata kadinan taka manic le te fact na makat fact le aso yagi pepol amam shumon nge nara kadin na nge isam kin magkaskalan kata akademia pasikyak finan paraya po salas tutiya tel ulya scroll alila ka align malal fact nge ara malututan pangen maritan taka na sis narakat mutawakin nan ka na kita ka ke Victoria esam kanal Prophet Jeremiah kilta ka tula ke mutone ange kumdele me amita fashionalom ke tempola kowos me te sumalo te sumkaksikan ka kung ay siya pa na fact pa na siya Jeremiah dahil lukon niya mangen wangin le shipen mange na siya mamat kasmanyak na sin church Thessalonian pape na ngakom affected kya misingi nga siya man mange men affect life laka affect show laka nakipakotin nan kat na siya na nga ka pass it forward ke Jeremiah Trump makadat ka pa siya man na ki weekend siya nga kasi Henry ngitla peli na ki pel siya ma fakak mo met palatang mo siya ifo siya siya tupe siya pel maltang vinfela ngitla liyan Jerusalem el pako mata el pako dahil pe Lazarus kimi siya lala parang akong compassion sila kung gimatlash ma wangin lang pel siya may cut snap mamangayo na kataliyela na even cut snap na cut medical nga na kashpesh katamdayin na katemi daknan kala katemi kadesum nokshade lang delme dega floko shkinan ka may sikyak nga nara broken heartedness sila Jeremiah ma weak malam na phone jinga da sham ke ngetla pele destruction na Jerusalem na konfin met fakaksi nga kalemila konfin count the cost kuminda ka fakak mas was spoilan ka that is a very very lonely position to be in kome ace kani nakuluk ta kayurin may penalum
panak pesha kandegati. Mga engal na syume na sindalik na tum. Tasak ta outlook si mga dinorela nga ngat lali pa ako tinan kat na siya. Kat kanlige kaslala. Lang silal na siya ew si fin shaksi. Mama ta ka na siya nga. Katama ma-chair mayail laloa. Kit el samasta pe yoksha sapta tolu fastangol singe longol luelanga. Tasak ta fin shaklak si bilbe for logo kinga samak masingi. Mesile samak nga. Lang si kawile pakotin dan limkat. At tiena wangin le. Lang si kawile pakotin dan limkat. Tiena wangin le. Mesile chermayal rikin akalimina si kumwe. El shiki call us to mind. Remember God's promises. El folok na niki mapayjuastan God. Ngakom pelsi ngakom di moul sikatashkinga in the lens of God's truth. Ematawakin kain usingat katsina si kumgadin loang na kaila. Now wait a minute. Okay. Mga sikyak kesipe. Nangamatawa ke uruk. Pagkasisyan falgek niyak. Naman kastan kada fakla. Luo Chronicles it ko singalakos. Nga kung finekal oya lakoma, elamatayin ka siya o kain long pray lakoma. Otherwise, kat pray na sas na siya ay kat naging lasom na iya. In fact, lang akong fin auliak a 4 folok na year-old na ilamatayin ka siya. Niye, pelakom, kat siya ma lang si tufin gaslan kat, kepelang lan kat. Man kan lak kuluk mata ka na siya. Nakikata ka in fact lang, aso iya kipepala. O yung sikyak pekipelal, eswa ni Maya ma. Convinsum na ki ni Maya saptalikos. Na kumisa ang priest singe Esra. Kipel si ma. Itel, follow connect. Isamak magkasan kada faka. Iden tatarin destruction, dake show. Survival mata kain follow connect. Super rebuild temple siya. Temple siya ma Solomonil masyala na kyato. Ifo ka masyala. Ifo ka kat mo. Temple. Kumlige mat ki fast na kialuwe. Tiyalange. Nga sumne ki temple. Idala sumne we wuk kejipin makuluk milos rela. The temple. Nga kume orela mga nga kume kasum ki shendria ni. Lomalu ka Wednesday ka Friday. Asma matal lomalu Chona matal. Tiba skulal Krista na matal. Wangin mamatal lomalu Kum makifan na bin kum orana kya kalemiya ke rom singa luo vakna. Kum si fena tako as a living sacrifice na singkat papa. Ipremil folelek Isaac. El folek. Lalalfong isilal makalemiya ke iprusingal si fasingan. Palorik makune. Kung ako maskal lalfong isingan. Ingin nakadin tako. Ay naki Nehemiah. El takape na syugin kya niklalensom. Talay finne urela temple singa Enin na yakin masyayak puchin sang round na yak. Matlan kat nga layo ka position na kaya. Naril fulok na kipugin masap. Na kunayak. Inkain Dila makalemi kaya na malalos hindi ka translate iya. Keep meaning of it. Na sinmeta. Nga palala kat fototole. Nga aske masingi. Kat tena kataya wukastan kata na sindalik nata siya.
natin matlili lala na paneng katashke apostasy si magatashke. Nara kinga sam kanal Nehemiah eshrang eng katsum ni ke Nehemiah algos falit kos nge algos. Pafakla nailo stuya. Emetli vainge akataya masa pa na selos. Kat enin nakatin kan akataya mangin kalen. Napafakla Joshua, Penny, Serabia, Chamin, Akab, Sarabadaya, Odia, Masaiah, Kelita, Asaria, Josaphat, Anan, and Apelia. Elos langasla masaplan God akataye ta metain kain kalimke. Mese yunuk si fakta sil Philippe. Philippe lang ka kum kalimke makum ritingan. Yunuk siya nga kalimke fu kafin won madakataye na si. Nara Nehemiah wrote that upon hearing the law, the people had a great celebration because they had understood the words that were explained to them. Pel sinamail langasla akatayo na silo siya pafakken Nehemiah ko singalunge na mit nakkiwa flok na yen silos e arula na ingan kilos munguanim elos kite ma ashrolos na sinmetay may nilos kalim kima ritiyak na silos nga konfinte to las puk on ngolon kos kipepal natasha kat finte kaine tala as puk masap lemekos Genesis nike Deuteronomy bukin masap lemekos kat finnikin la as puk singa luo bukin sam mata keoleng mata Joshua metnanan ka root siya Samuel lu Samuel siya tokosha si Chronicle Ezra ni Maya Esther ni Maya singa sam keng esta siya pa konfintia kasla mayan you are raised for a time such as this. Nga konfinekin met kolje mizenge pellas pange. Pellas intuyak pange. Tari pelin rek mangol. Pelin fokla pange. Pelin tuki frontline pange. Nara the next morning people assemble once again. Metele sumaran. Del tong na indel kalka de salka den folokle should belong to study the word of the law. Pani maya fakla len si tuka si fin siau o epe metola metlipa ilusum norol Ezra mete sumran inutut ke makatayakin masapa musingi katlela taliknadas nge aske Instagram taliknadas nge aske TikTok pange en maluti taliknadas musingi na sin sila kumsingi apa asma si bang AI musingi na kung finli ka tamang etel lamala mo ito nekla information ngeke namtawak lang astra ke kainin kasay na kung fin sumang mewin na ke inkasa o manbang nga mga komelela masingen sam na sium ate sina mo Catholic nge naman kayak ke musingi nge priest ke so matalin putsi met ke so confess na siya katsi pangan ganore kamet di kanin cult marik lang Pangalita si Pemara, Martin Luther patkala thesis ke matunayan en Catholic yang akom Catholic mit kat Protestant mising kat protest nakatloeng na ke see something say something kat finli na ke puksila Nehemiah yang kingan caption na ke matkan ke Thessalonian ni ke samram la Jeremiah na may tamatawa ke peji matandawa kin kalama ke kastan katang pangam to quick pukin masap mekos asam ke as ngan usi ma singa in jilbana kes magunye kat ke pukin masap le mekos puksinga luke from mata pukle mekos ke puk in lalmet met
Puk limekos ki puk palafalet. Limekos. Singal luo singan. Pukin palasisip. Orela puktol ngulya ke ulayang mataan. Kospelakos. Pukin samsam mata si fon na ke ulayang sasya. Paurikma. Na leta lungul siya pa kengan. Na siya safla singan pa. Puk siya maakalimye mama unfolye mo ta kumisingin perfect. Afalikas nga kum retail akat son na yaklaon sukongan 512 5512 41211 512 5512 41211 Diye OLT singa nilata tolu testament nilata iya foundation jibangan puktol ngulya pakyoleng mataan ngan sangsi multiplication sign an nagi tolu siya ni W ngan multiply ke iya singa ilong ulit kos rela puklong ulit kos ke uleng sasya Pangan siyo ya mga isam yon sa kong ya. Vlog na naki masi makataka na kaya in tram kun. Naki pang si mataka na ki moul Muhtahllacna na siya. Pataka na siya skem siya. Mga ka dito tari ke shaman yak tari. Ngau siya mo ganan shaman naki mataka injil ba shaman yak finan Thessalonian nga. Na siya malos patatle alayok kaya ba sexual immorality siya. Impurity siya pa akulu keloso. Nara ngata ko ngan usie o yema samram kudyakla pailang si mga kumin ng tufe pa Jesus Christ. And makay fun na pangkenik sumay uskatla para tena itak kise in kise yakla ay seka. In fact namit Kastlan gata kelos long it powerfully impacted them. Mesing afak piya compact impact. Compact impact. Mama sikya ki compact impact life lasr. God's word that powerfully impacted them in such a way that it dramatically transformed their life. Na para pangsilak na sis matakal kaya. Faithful servant of God. Pasta dikin. Ay na siya with masyapoyrek malankata. Kat eni na katinsom, akademi masuwas pay silang katni. Pela pange. Pelin may unse pange. Let's not simply tell the truth about the scripture. Tasakta akademi la artoye ke scripture. This is no small task. Tema fresh pange. Tema ta kateorala me fixes. Kat shortcut imange. Mo. Ngay tala, fela singa shugok masa insang aksyo sila makatashkia. Mama sikya kinge na makosliye kanaw sekretary in kayan mama ashmer kaya musingi kuskan liye. Te mga fakta siwos kuskan ngay teng na liye. Napakatem ta pala faleng Pasis nga fakla kung finas ki snap kung tang. Siapi ashme mo ito ka na room. If in the kauli na mga the cut. Na skinget mali apkran na katin may tolu ke siya usi. Inka insang moli tao sin luo na ke tolu ke ren lasr. Na yokalik tayo molin mongong Yokalik tayo molin casting Katinin na casting ka dingin Katinan flok na ke masaplan ka dakalemi. Naragi nema yesha maliek mga Delakalemi mit kay nganek. May nga ko may nganek kaya misingi May malan fela singal sa kawin. Nga ko min nganek kaya makadil sapkina. Nga ko min som nagisyam singal ya wasit ko fakla. Masaplan lem ka chuwas na. Pasang kasasya na sinmit. Saplan lem ka payayin na. Pasang lalmit na sinmit nikin. Kumniyel, Peter, John, dahil na naglutot yok. Dahil fakin makatil sang na sila dahil content.
a council na siya pla finan Jerusalem. Del som tulewe. Skinget talikom. Som tule yung tan Republican nga Democrat ngin na. Jesus il wikom. Ewan ang siya ang luminfakang siltala. Kung ni makaslan ka ta fako, liang met siya na finena, immigration. Liang katin mas. Liang met makaim del. El siya shiksin malik. Mesik yak na sin met ma lalmet ma utaka ma spiritual leader lan met kolas ke dela ye. Del man kan la scripture nga eh. Nakatsum sin ka din Elia ganan kasa en Israel ma a met na ma as nga. Kanaw secretarian Marshall en Rook. Ngali sam sila simina ke United Nations Pizzagol rela. O ngi pasip nga. Ke the Brimo like Second World War. Who's responsible? Merek ke ulela maurek na sin with pikiniato la. Nakataka na yun na, songok yakina. Sis la gangan la takat pik, ime ko siya, taka na nga. Mga pakilakyak mo long eh. What are we gonna do? Masimit ka dinan ra. Luwak chronicle it ko siya nga lakot. Finmet la ka, auliak forla na ro. Folok na to. Katikan ka me, taga pe, plemi, met kolingin na nga. Folok na nikipel si ma. Prestan siya bena. Ma prestan na iriri tower si New York ya. Balik na high school ma internship. Iltabong na pag sexual immorality siya. While fact la, nga tenarik magkung sin dalik na tayo singan. Maya kasi kumtenaan. Napahingi na alu pepe ini kaya klape kata file ma sikyak lang met kol nga. Sige nga tang lima ma sikyak fellow mi singe ya. Na sikyak masinge Elan siya nga book. Sikyak masinge the book tal kikiyap sida vlogun niya el kikiyap il kimeta. Malan ka ta she was na nitok. Na pailos nga aklenek nga. Pa na imaya extra ma samsam kun nga. Kaya nga kung taga samsam kun nakimalutut simsing nga. Nga kuminan faski mamayakin siya wuyekat. Moul siya mayakin siya wuyekat. Pa fasimit ki malutut simsing nga taga nakianan. Naingi mat siya kuyas. Katuti ko stari o yan moul siya may akin siya wuyekat. Fingumas ke matwa silap nga kasyap manatin katasik masyes nga kat mutalik kil tuteng nga kadesak na kaya mutulog kakyakat ka din alun tuteng. Fin na wangin nuklas ka din nansum ki alu ke shenring. Mata ka na COM, tries to yan alak. Tries sinalu sina, tries sindan na kayo wasi. Man wangin sana. Kat paste sana. Tasak ta kat tutut kun gastan ka, di kat syke, kat sykya. Lafa ka lappa lali kat ita las katsi. Na katsi nga kat tutiya, kat longi ka ko siya, nikom akmas, nikom ko shro. Nikom pusapas, nikom gas kiyep lan metalan lom. Mga kat ita kitari. Ata kat nga kanaos na phone na. Na siya flay nga kayo, kayo nga syukla, efo ka nga kayo. Masyendri ang araw, anak yung ma-chermaya lakalemiya. Doon na lang eh. Kaya so minuin, kaksakin ka. The temple. Temple siyang ityakan mulikatle. Long siya masolomanik, masyayla kato, askalena, rakin yaki. Dahil siya din follow ko nag-survival, para, enzi ma, na maya, esya mataga kaya nga. Temple siya pa na papambang, survival temple nga. Dahil so, rebuild niya. Dito fukla siya, itse pa, taka na kipel siya masyaya ka. Yang fuko yang ul siya bangan. It nga ul balit kos.
nga ko min lang siya matwiyasya. Paun sa ko talik na das ngayak labiyeng ya. Nara nga ko may matawa clear ke siyam nga kaliming eh. You will seize truth as more desirable than gold. Kung may liyak kaslan gatam, da liyak siyok lang na iya. El siyok ligi na kola. El mayam ligi na haniya. Pas fakka siyam singalia, pas singal mo, may na kayo wawaliki na kol mayam ligi na hani. Nara, bang singa ka na si kumingina. Nga ko may commit to do what God commands. Knowing the truth is one thing, doing it is another. Nga ko may tatari. Mas was pa akali yung Church Thessalonica nga. Kome tatari mas was pa iya. Nga fakali mi dan siya, mapolil fak. Anan po siya papa, sino sindalik siya banget. Kapelikas nga fak. Skinan ko, the Thessalonians were taught by one of the greatest preachers who ever lived. Paulil luto siya Gamaliel. Wala akong fakfak ya. Alam na sa mat. Na, skinan ka masing luto siya, teacher siya, alam na lalmat-mat. Lalmat-mat fakasingen. Kalsum kalye matlangat. Papa na nga siyak nga. Be a spiritual leader, White House nga. Be a katsulela, matsopolas masingya. Dalaye. Meka te fact na sin matlas nga. Ekat kasha nga. Wangin ni men kataklas yun. Wangin ni men kepet slash Seattle. Katemi. Ena way wo katalasan katasilosum ko ni mewe. Nangako meme. Fingat orek nataka paycheck lasate. Es na cat food gas pagkata kan muli Na katek ilya ke mga na spiritual growth lasa kya fingat karingan physical growth lasa. Tangat ako na silos. Commit to do what God commands. But Thessalonica nga si teacher na kyalim pataka in kasaloski. Molin ngan lalos nga. Sige na kyalim yun na silos la. Makos ito an kos kupfon gandari. Kan man kupfon pa. Uy, dahil sisis la astute. Rek maganyan na balalaw. They are determined. They were going to continue to pursue God. They connect. Pangamadalera kaya. Paul mga sila sa kinakalamin sila dahil nga pinandesal ka nga ba. Kumata ka lewo. You started the race well. Naingin na kasas. Keep on running. You have the foundation in place. Pailang ya. Makumtufian pa ay. Masafe. Na bail fakla. Sulpe. Kalak na lang kata. Devotion lo man nag-level si Takoa. Bail fakla. Moul siya mayakin siya uyekat. Naingi. Mat siya kuyas. Katutiko stari. Oyen moul siya akin siya uyekat. Aw. Katita la kosmolken oyengi. Kat siya. Kefes was in Leum last Jesus. Tako sinak. Yoki oye ingik in kowos. To put it in another way, let your walk with God spill over into every area of your life. Pa esamram kinge. God elang sita kowosin matal. Arula na liye kowos siyang likila mafokfoklan ko siya.
tên là lý là mute Apostolun gate ko fakla kadel lang si tagosin matala arulina liko siyang nikim lama fok lan ko so kai si was mukuldama enena inito oyen molfal na sin matan kowos then matal ay norsanakke matal si makat papa el pangon kat nakenge pa ta kasumon ke Paul el fakke room sapta singa lowos si ngako min si pena ta ko as a living sacrifice ngako min ta ko ana may matal si nasil na pasi sa nga fakla ka tron si lo maluang il matal el fin matal e pakat na usta ko kisenren wi kat nan kat som na we mo mana ke wa matal e pakat temple si fin battle for kun mo battle so malu we akat na usyak le napapolel ta ka fakla ngako pa temple singan misingi na fakak karingan yan temple singa si kum misingi kosin matalaro nandi ko siyang liki lama fok lan ko so na kung finan ka naging masi marela nga kung iriri misingi monin ko so si enzi ma fok emit kes mo ito pang akong masyala kem misingi pero nga taka saman na ki talik si my lawyer na itayak si even par association na nen kansaka ke university si wengi full lamata shugin keniklan tangi si fenarela instrument na tangi shukye matnge parela from si ke Green River yanang prestan jil rela manakuluksi pel na jak na karangan en America mo si pel la tower si New York ni prestan jil takatakola takate usla kanin color pa kanten na ki sang shreye White House. Napa ingin nakati mamasikyak nge. Sikeli mamasikyak nge. Kosusi nge parela. Makadil sapkun kadin sinsin kini katena lieng. Na mayata pataka na siya smisingin nge. Kosu. Akmas. Kaskas kikiep. Katanan likne patalak nge. Tetayak taudak na yang nge. Mama samsam kun yake pananya matash misingi na kastan kada pa expose ya mga kakuman liya kai si was mukul tama enina nita oyen moul fal na sin matan kowos si mama sikyakin mastos siya na pa katorela mo manos manalash belsikat payak yako akkalemi yakke pepolala matan kiesha malala talba manos oyepe mukula na sin matan nakata pela katorela mange nakate aksyo silan mastos men ngaptat yang nake pelpas na either katsange Facebook katsom sogak pena sisaya evil valetasun servants ko servants ko shamram said elde flogo isele atam den tageni fale altu to poko ne foshe matayen si vinta ka na yuruk musingi a counselor si na fak masom ne runtan kia ka kometa ka shamram jikni sa fly fin busyu ma injiwa apta te fin busya som ne run pange akar nge ninge na kading na tang li reality nge te lang sila ni kwa mo kay na ona met pekan siya tieta kat ngata ka saman la askanin met tolu pagipaya palakat long kaya nge met choose met pekan na pangakom met lan church ito ki Christ kata ka kapasyan na sin Christ ngakom fin mata kaya o yen moul nge met na mas talan gat fakla ngakom ta ka kapasyan na sin kat mameta mafok ngan in wangin le ngakom tekkay na ka harsing fin mga lang siya yakom ngakom fin telem talak ke na sin kat ke pukaslash ke pusapaslash akmaslash
Akom te unia mo ito. Kata policy mo reclaim sing elis la kasha jin mo ito maasyak wangin la insurance lalda dahil siyon ilya. Kata mo nget ya ono ke pelsi ma shutdown government. Policy ngi pa relak kaya umising ngepe. Confin mata ke political position lawang na ke mga kasla ke. See something. Siya siya lutyak ta liye. La reklom sila, anayanin kakasi. El matawak na paraki ropsoko. Ropsoko mga saman kung vinakapri nat nga kikim tawak ye. Matawak na lilil shing. Misiyang ikat mata na ngetang liye. La lalara makuluksin na sila kat falaylana. Mungkin siya nga kadinati yung tesis katama. Siya siya asyang moul kishipakom. Inoya singe wangin met inara masafal ka aklalfonye simet Christine Wiel. Ngasuke siya mangamda kaya na long sikyak ngepa elal tuyak tal. Elmengen alu el tuyak kepelandawi tu fakak makimolal namita sumishanal. Kaya nagipukshi ngayon island eventual na dusin missionary masumnok siya siyan yan. Somte si aklalfoni na siyema sum tuyak lemtalak. Nakatnaw siya na practice nga hindi misiyeng Stop loop. Kikatorela ko tauliak na pay kikatauliak ya tuin siya ka chute folokle or makatarang nara fale like kung masila kanin mangan masingay kanaw sa na pay siya moul siya moul daga samsam na sila nga sim na sila vakla moulin ko so siya pakkanaw sa siya lowosan pakkanaw sa mga instant gratification si kumshuke. Kailan kata pa, siya in kapa. Nara, siya mamasaman niya nga siya pa, as cold and voice siya binandaban siya akmit. Pasalos kiyon. Pasal Lucifer kato na pain ka siya, nilin siya paletyak. At ito fakikla, in maslo na mitlan choir nga foran nim da akron siya ni. Wangin mo iti narama sa fall ko aklal po niya siya met Christine Wiel. Katfak maingin na siya was met sinsin kiyakin ko stari la Leum ila kalyelos siya ron la maingi. Kadil tiya pangon kat nakimul fok nakimul matal. Kadita, we know the rule. Kadita la meji kadisikat yang nagene. Nara, patak ko. Kigesta sila kaya samsam kun naki. Oye sima Paul samsam sila Stalin kain. Loy ako yan nagene. Nara, to achieve victory over sexual sin, we obviously need some help. Napa Paul Lucy kaya na silos nge. Napailak kalimia, katil lang siya kosin matal, arulen na, di ko siyang nakila na fok lan ko siya. Dahil silpe, katil lang siya kosin matal, arulen na, di ko siyang nakila na fok lan ko siya. Nara, kaya maluto siya nga na si kumisingin, Eltaka academy avoid sexual immorality, impurity. Na mayen ke pel sing akom ke akmutalye kat akos kata nakat telukun ye kenalan flesh lasr.
Aba Paul in fact pensin metro mamo akusin Islam Jesus Christ then oena mo loyak lan meun at yes feel siu inakflat ye makena lanikoy matulugun yan singe nuti lasr mayen nittu kada taka pe na in sam kun nake puksi pe nange kisaptali mekos nara Tatagati picked up where we left off, la sang na ke, na kateta kagatin diela, meka pashlan malutut ngena ke, mashikashak, siya masamsam kun ke si siyaw mo kateta ka, lutut kun ke si Andrea. Makaksilin kat ke malutut nga nga samsam tena, aglen ko usmata ko nga, ke pela nga, akademia ba nga pela si ma, pasekwangan le, akulo, Mani kun langa li langa nawilaf ke masinge stakluk. Tamtal lisiana kloman lap ke akademi loman. May be fak pesayenge. An pain kom tuan siu wisauan. Be tamtal si wias lana inge. Tamtal tamai en sikra an aglen kom be. Be na siu tamtal Kenya always kloman lap na my sister si stakluk tamtal repaka tabret ke si kya kangai na ngaling an nawilas ke pulo ko nag-video singe ngan usien magusten alongan sulbe papa na taga nga sislakluk ke nga mute ngan fin mga en nga taga sulbarela kal lo malap ke ko sak kalemian ale upena pa ke nga rela nga sislakluk Pain ko gusto ko taga nga lila kum taga epon pepe Attorney General tikinalik lumalap pe kita kaluman metal ta na si waske o yesingan nga nawala fin mga nang kapiya nga taga nawala nga som nage video rela usigan in kan nawayakla ta pangen melu siya makate sistakel du singa aksya fila ke proy fakat taga kali ke skon nga nga va nawala skilian floko nakpiya nga aksyakin kat katani proy Kat kilo malap ke malutut wolom kat papa makataga skill tu singi. Laila kaslom makate isinge inoena makumakkaleme kadinta ka akfashi masap kunyak na sesr. Nakmanas kashikat kat mait kat tafong nin mapaspes kimoli ni kwa isinge. Esta moul lastliki Oye ma akademia gingi kat nusesium kat papa kat manas tasakta ke kat kapasut na siuma kat kan katang laman na kayo baneng kat nusesium ke kolom ngan medalom in kashikat kulo malap na sium kat papa ke malututuwa mataka blessing slom ingan patati fin metlaskin na kayo kadina tala kastom ba kadina nakipelsinga Ken wen na tum Jesus Christ sikat lalvungi ke. La payel daga misya mouliak tukun nentolu. El katangla misya katangla makuluk na kawalan fela. Seusia na siyes. La in o iya si penangan. Kat finne mo mutulle. Eken matalalvungi. Kumetakas katyak. Wana kima sumasalo makalemi. Ken wen na tum kat fakuloma laptasyon. Amen. Pastakluk ke mute na banang aksya pigi unsuko nga nakalin ko uspya